Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu silian sang puya Sarkar lai puina thona kumsom pare chin chunglam COVID-19 hridan apek me ka ngai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka invent lama loin thada lo ula ina tom thatin tul to palo chom pon chuak lo ula mai tom na vo medang nai lo kudle mai ti file hridan la lakte lo ngai poy mong cheu COVID-19 ka inhwa she du nei chon rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani tuna chon chanchin thalung a thak chun zomang u tukena COVID-19 din hun she thar bera mi sang khat za sum sarinan kai ti mu chu ani mizoram MP ten COVID-19 tripuya wanga har sarna mizoram ina to mek chung changa central sarkar tan puina angen asam sarkar chon lekha pon siam chona paper mila thokte khai chuna turin cheng vai bel che zasari amang don Union Health Ministry chon sa ko hun puilo thleng tura mi puida chu hrileng la ka inveng phim khur turin angen tuk ina COVID-19 result shia tharbera mi sang khat za som sarinan kaya sample te zongzong sangruk zakwa somnga zinga za som prok point paret pathuman positive ani tundin huna shikai to zongzong hi singko sangli zare somthum ani a singsari sangre zapali enkol damani to enkol lai hi singkhat sangruk zali som prok tlingin mi zathum som nen thi pui to ani nimin khan ZMCRTPC laboratory azani somriat pakwa shikai mu chwani a TrueNet laboratory sample test zinga somnga pakwan positive fa rapid antigen test mga COVID-19 positive mu chwa zasari somkwa pakwan oma FIA test positive somni pathum anambok ani mishing sang khat zela positive mu chwa to za thi somriat paruk ani a mi noi khat zela COVID-19 wanga nuna chan to hi somni pariat anga chut ani Lok Sabha MP Pusila Rosanga Rajya Sabha MP Puke Vanal Venela OSD Chief Minister Puro Sang Zolaten Ministry of Health and Family Welfare Secretary Purajesh Bhushan Su New Delhi office Muin Mizoram in COVID-19 Shipuya Wang Harsatna ato mek chungchanga Central Sarkar Tranpuin Angen Pusila Rosanga chuan Shivei Megle nitin shikai tharan punchak awangin Mizoram chuan he shipui donan hian damdoile COVID donam hanra tamzok amamo in Central Sarkar Tranpuin amamo takzet ti ashila pu Bhushan chuan COVID shipui lo dona tura Central Sarkarin State Union Territory zongzong tan Emergency COVID Response Package ECRP noya asumda cheng vaibel che singkhat sangli zasari somli pali atangin Mizoram chu cheng vaibel che somli pali point pathum pariat pek ani thule first installment cheng vaibel che sompakwa le noi somko pali pek chu ani to thulo soya first installment manal thelu vele abak sumla ompo pek chule ngal turani thuwa soi Pubushan na chuan MP ten Mizoram din mun an soile harsanna an thlente chu thune tu sang jok te lo soi ho pui atum thule Mizorama expert team rontir thwai ni tur thua soya COVID damlo te enkolna drip khai tel chi damdoi man tau monoclonal antibodies cocktail MSC chu Mizoram sarkarin an dil chuan a thonin an pek thei thu alo hril bok ani Thathar ni somthuma Tuirial Assembly BL by election ne tur chungchanga Mizoram Chief Electoral Officer Pupi Jawahar chuan political party sang ayo te ko khomin by election kalpui dan turle Election Commission of India atangin in kaishuna angang shilfi in an shia tur thil poi modangte an soi ho CEO chuan Election Commission of India in Tuirial Assembly BLA in than hun tur apwan zar to awangin model code of conduct po Kolasiv district puma man ngalani thule COVID-19 shilena wangin political party sang le an candidate te chu campaign huna po film khur taka COVID protocol zom turin acha a vote thak ni takhi indin ni ani wangin ko shan then khatin sabat nia tan an man thin thu ECI ho tu te hriat tir ani thu soin ECI chon hei hi ngai poimo im tun by election tan vote thak hun chu jingdar seri atangin kai daruk thleng anon pot sei ti asoi bok heti lai hian ZPM party chuan Tuirial Assembly constituency by election chu turin an party official candidate tan pulal tan moya an ruat ZPM party president pulal lian sotan nimin kham an party atanga Tuirial Assembly by election chu tura pulal tan moya ruat ani thu hi an party office conference hall apuang ani pon to angin Thathar October ni somthuma Tuirial Assembly BL in khan vote thak tura MNF le Congress party te chuan an party IO in khan chu tur te hming an puang to bok ani Myanmar ramboy wanga Mizoram ron tlan che jinga no pang sikul kalrual ten zirna an chunzom theina school education minister pula chanda maralte hovin online meeting ne ni a he meeting a hian district sang DEO ten an district huam chungaral tan jinga
naupang sikul kal rual an nei dan tele hemia ta na an mamo te an soi khoma MBSC noi pol som le som pani te po an exam ve thei dan tur soi ho telani Mizorama Myanmar tanzinga zirlai omzat atang hian malak zel ani thei nan data tu langte lakhomin ruam manna siamani a hei central sarkar lama tunkara hian thon thak le tura malak ani Myanmar ta no pangten zirna than chun zom zel thei nan school education minister Pulal Chandamaral te chuan New Delhi central sarkar ho tu te alo dor to a chuta anin biakna tang chuan ral tanzinga sikul ka rual no pangten zirna thata ka Mizorama an chun zom thei nan chak taka malak zui zel ani ta ani Central Sarkar dorna hian Pulal Machuana State Project Director Samagra Shiksha Mizoramin atroy om ani Azamson Paris Serchip Catholic Principal chuan Myanmar ra tante hna chanpuina thilpek tur sub headquarters we me shruai tu te kotani min khan an hlan Serchip Catholic Principal hian an thurel bo zuin an bial chung ko shantina Myanmar ra tante chanpuina turian hon khoma ko shan sang atanga Catholic Principal te tho khoma tangin thomhno le mutbuenga muzat ba ka poisa fine tho khoma tanga an lei bu fai le chome ba ka damdoi chi sang an pe ani Serchip sub headquarters we me point an mani polaral kan te chanpuna tursum an huam chunga bransina bom doin an khon ve meka October ni som main heng sum tling khom te hi central way me an chung lu don ani Nimin Khan Deputy Chief Minister Puton Luyan State Level Workshop on Swat Surveksang Gramin 2021 honga District tina Deputy Commissioner le PH official ten telpuin Zoom kal thangin tangkai le tlong tanga manatan hong ani ram chunga thingtlang kho zongjong huap faina ko ngai nelna turani a henel na hi third party Ipsos Private Limited tekal tlanga huai hotni in anni hiam state sang te malak na endikin khotlang hruai tu tele mi puite atanga ngaidan na in zirchen an siam don ani puton le chuan in elna ngor ringot nilova mi puite thinlunga faina konga masona tu zel chu sarkar mo phurna ani ati a chuti rualin akhotwal mi ten sarkar thu zoma faina konga malakna troi om chu Mizoram tan masona le changka na ba ka moina thlen tu ani ati All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Changkup chuan India ramin zalen na amu kum sumsari pangana lomna kalpui mek polling quiz competition tunthla August ni sompali in rin ni atanga chanin kumthar August sang hi somhi pahi thleng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piang in zona puan ani anga atuk pathiani zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar longai tu china che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Assam Sarkar chon le khapon siam chona mun pui paper mill at hok harsana tok te khai chona turin cheng vaibel se jasari amang don Jagi Road le 5 gram paper mill in no fa din mun harsa tak ommek te chanpine tur hi nimina Demajia State Cabinet thu khom chona poma Chief Minister Himanta Biswa Sarma chon heng paper mill panhi te sarkar ina la anga cheng vaibel se janga somsari chu lin lo fa te lo atan man ngalani anga abak jong chu electric man baru nan manani ang atia hebaka hian Assam Sarkar chuan meichhile tan microfinance loan cheng vaibel se zare chuang ru sakani tur thu soin sumte hi December ni khat atangin pek chu ani ang ati Union Health Ministry chuan sa ko hun puilo thleng tura mi puite chu puipunna lamchi pumpel tur le midang nena in hlata omle mai tom no vote ngai poimo turin angen Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan COVID-19 laka invenna COVID appropriate behavior zom chunga sa ko hun pui mang turin mi puite acha ani Pubushan na chuan tundin huna Kerala chu rive en kolai nga beran ni ti soin mi noi khat sing ni le sang ni chong en kolai anom ti soin hei hi rampuma rive mek zada tangin za somnga pani lai ni atia rive mek tamna state dangte tar langin Maharashtra Singli Tamil Nadu sing khat sang sari le Mizoram sing khat le sang ruk chuang an ni thu Pubushan chuan soya hei ba ka hian rive mek sing khat sang ni omna Karnataka le Andhra Pradesh te chu shikai tamna state anani thu soi ani
ICMI Director Dr. Balram Bhargava Point Tru Lovazin Chu Lo Achat Thule Film Khur Taka Sakhakut Pui Manchu Shileng Dona Ta na Poimo Thu Soi Ani Chanchin Thar Cherti Top Nan Tang Pui Tukina COVID-19 Din Hun Shet Thar Bera Mi Sangkha Za Som Sarin An Kai Ti Mu Chu Ani Mizoram MP10 COVID-19 Chipuya Wanga Mizoram in Harsatna Ato Mek Chungchanga Central Sarkar Tan Puina Angen Assam Sarkar Chu Nekhapuan Siam Chu na paper mila thokte khai chu na turin cheng webel che jasari amangdon United Health Ministry chuan sakhun puilo thleng tura mi puite chu hrileng laka inveng film khur turin angen chuti zong chu chanchin tharkan pon thei chu ani